wega muno ni undu wa guthi na mbere gwikarania nigio na ngatho cia mwanya niwe utikagira guthura tabarira ino itu ya Inoro Rucini. Umuthi tuno memerekia murihire na turugamirwo ni kambuni ya Faidika na twina CEO wa kambuni ino gwitwo Moses Kiarie niwe twina kio kuthini wa studio ni egutira niki oka nakio ungikorwo na kiuria kana wonire ukuikara kuheaga namba yake ya thimu tondu maundu mamwe mothe ndangata gucokeria haha mamwe ni gucokerio ni andu ake aria marutithanagia nao wira kuria gwa Faidika na ni egutira nginya kuria magikoragwo kwana te mundu gwitwo Moses Kiarie. Utina uru muno bwana. Good morning. Good morning sir. How kuria umete ni kwega? Ni kwega fiu. Yes. Twirigaine mweri ucio ungi. Yes. Wale mweri wa wendo ndiu kana no atwarire mahua. No ginya pick up haria ndatigireire. Mahua ni ha kunyitana kidogo na kitutige kwa risi cia mahua. Tutikwaria icio tondu dikorio ciuria nyingi ndio ni kwenda kuruguria kironda gia tene. Ndio ni itandao-ini oro mahua ni rare thina. Ni rare thina muno. Yes. Ni ndoka na thayo na ni ngoretwo na thayo. You are right. He mundu angeithia haha ajuria we mwega kirima mbogo. Ndamwe ndi mwega muno. Na nikio ndoka. Na Faidika ni renda gutuika synonymous na kundu kirima mbogo. Yeah, ni turenda gutwara andu ina new dispensation ya tino ugie kamugunda handu ngithia kuhorera wauma Nairobi riria maundu maingi haguku na tauni kana riria warua wiki ya thira he andu ngitengera weekend uthii horere uthie wirorere mahiu maku kuu wirorere tuguku twaku kuu kundu ngithie ningi wake kindu gitagwo recreation center. So nikio turathie kirima mbogo ni undu wa distance na ni undu wa development iria iroka. Ni njira mundu ithwe tuthiaga haria andu maroka na kuria kurathie gukurite tondu ungienda kugia na value he mugunda no nginya uthie handu haria harakura. Wathie haria hakurite ni ukuri hagoro. No wathie haria harakura ukugura na bei bacirire ucoke ukore no wona kindu kiu ni kiagia value over time. Yes. Na ndanyita wega muno. Mundu wa mundu hihi uraingira rita ria mbere wajira witagwo Moses Kiarie mundu rakuna rita ria mbere na kambuni yako to Faidika Real Estate. Mukoragwo ku tukoragwo haria Spar Mall. Office ito ci Spar Mall Thika Road, Thika Super Highway. Wahituka Ruiru umete Nairobi the etagwo exit 13 mundu ina ngari yake ugukora Spar Mall rio hau mbere okororo kana matatu igagwo hau gate-ini ya Spar Mall. Ukuya matatu cia guthie kundu gwitagwo Juja kana Thika uye wigirwo Spar Mall second floor suit number 07. Woka hau na urie wathi wa Faidika ni ukwirirwo twi floor ya kere suit number 07 na he mundu ungienda gutukinyira na namba itu ira ni 0717 520 0717 520 520. Iyo ni namba huthu muno. Urabatara kurika na 0717 520. Yes, iyo ni namba iria turahuthira ihinda riri nigetha tuhote gukorwo tugiteithiriria mundu urenda guka office citu kana mundu urenda guthie kuona project citu. Turigia thimu yakwa hure namba eno 0717 520 guguthia atia na beo thaici ona ngimihura thaici one ona nweka wega ni kuria kiuria kiu nigetha njokerie staff itu ngatho muno. They are very dedicated tondu thaici tukiari uguo me wabici ona makinyire thinacara na nuthu tondu ni twenda gukorwo na kindu gitagwo customer service at experience yaku ya kugura property to kuriha na kuneo title hena relationship to build. Koguo na beo wahura ni kuo ni one of our staffs ni andu igana ona me on the line ni mekumioya na ni mekuhota gugwerethera wega uhoro wa migunda iria twina. Process ya kwegira mugunda kuria kirima mbogo ya jagia mundu ahura thimu. Mundu wambagia na kuhura thimu ukauga we interested tondu the first thing ni kwamba kumenya acionea twitaga Faidika Real Estate na actually experience juga twina more than 10 years experience tondu nyumba neta mwene na tondu ithwe twambirie wira kuma 2013. Actually my first experience ya kwendia property ali September 2013. Kune kuga we have over 10 years experience na kambuni ni hotaga gweka research enough twita Faidika tugeka research tukamenya andu marenda kina na kina tuguteithania ona nona. Koguo the first thing ni kuhura thimu yo 0717 520 wahura ri uga ni urenda kweretherwo horo wa kirima mbogo kireuma mbeca cigana uguthia atia no ndemo kuka maundu mothe haha no wahura thimu yo the team ni mathiete site makona migunda uri hana
na makamihitukia tondu na ndimeraga nio mahitukagia project citu tondu ndungihe mundu kiria we utangi consume. Haya nituke riri ndenda unje uguo ndi unduthio ha undu arekire mambogo ni ringi ndathi kire mambogo ndi nginya koragwo ku ndwara kuo. Wow. Kirima Mbogo okuma haha wauma Nairobi wambe ukinye mucii munene wa Thika. Okay. Thika ni mucii uikaine ndigwicihe mundu Kenya no to Thika hari eri. Ona ndiragitie city ona ndona reke ona ukundariria ungiroragira haria. Actually Thika ni ratuika smart city. Yes. Na ucio ni undu umwe uri utumite tu focus na kundu kuu muno. Kundu kuria gukuhota Tajira hadira tonyera ni ha ni Donyo Sabuku. Hau ni Donyo Sabuku Donyo Sabuku ni hoikaine no horo wa tourism. Tondu andu ni mathia kuhaimba kirima gwika mountain hiking na kie na team building. Mugunda witu niguo ucio urona hau. Kundu kuu ni kundu kurathi gukuri tondu kwina thitima, kwina mai, kwina mathukuru maingi muno. Nona mundu actually ni ndira challenge andu angikoni urenda kuiga college kundu kuu kwina mathukuru maingi muno. That tells you ni kundu ungithie wake college yaku no attract a lot of students. Tondu ni kundu kurathi riu gukurite muno. Overflow area irauma ma college maria methika na kuria kungi iguthia ambatite na kuu. Mundu no aremwo ni kumaga Kirima Mbogo o rucine by 6:30 ugakorwo kirathi. Koguo angikorwo we investor na no yeciria handu ungiga college gaku uthomithagie students thie kundu ta kuu tondu college area yoikaine muno kuu no Kirima Mbogo Teachers College neo area within no riu overflow ya kuu ri ndugioke wige ka college hau. So Kirima Mbogo umaga haha ugathie Thika ukanyita barabara nene ya Garissa Road. Garissa Road ni fare connected the whole of Eastern. Na undu umwe ni ati fareo ni kwina collaboration ya county government na national government etuo duo carriage ginya hau Donyo Sabuku iratuo duo carriage niki tondu guthondeka smart city ni kuga no ginya ukorwo na infrastructure irahota go service activities cia city yo. Na infrastructure area njega ni guthondeka bara itukorwo duo carriage na yatuo duo carriage kuma Thika guthie haria uratan urihuthagira ndagika 10 peke yake tondu hatire handu muracemania na traffic. Wauma hau ukoya ndagika ingi 15 we mugunda thiini. Koguo kuma Thika town uthie hau Kirima Mbogo mugunda haria uri ni ukua around 30 minutes ukorwo we mugunda thiini. Na migunda yo ni migunda twikirite beacons, ni migunda ina title na ni migunda tuirigite tondu ni twika kindu gitagwo value addition. Niguo. Yes. Mugunda uraima mbia cigana? Actually thaici twi phase 5. Hideo ndari handa kurie twi phase 4 na njokerie muigithia ngatho muno ni tondu ni mayukirio horo ucio na njira nene muno na kwina ona andu magire phase 4 no thaici twina phase 5 na ni undu uria wa guthie na mbere na uria na bei iria twamahete ri tukumahe na cash offer ya 375,000 installment mundu akareha na 395 ukareha 150,000 only ukambia icio ingi ukareha na mieri 3 na ni njira mundu wariha deposit ambia gwika undu broti-ini yaku ni tumuheaga access. Kwina mundu ungireha 150 auga ni no nyende kwambia gwaka kiugo ambiriria tondu mugunda ucio ri by the time urarikia kuriha ni ugukorwo wonete some returns. Kwina mundu ukaga koya kauga ni ndirenda kwambia kuhanda matunda nyambe hande some groceries. You are free to do it as long as no aigithia no ahe offer letter no ahe sale agreement mugunda ucio no ambia gutuika waku. Yes. Kundu guku wajira kwina uhoro wa ginya tourism ni atia hihi athathan kurima kana gwikaga mugunda ucio ni atia ngigigunika kana gutap potential wajira ya tourism? Actually what happens tariu Saturday ndari naku kwari na ngari nyingi muno ciathiaga hiking andu mathiaga hiking Kirima. Majo mathia Saturday rocine tene muno makinya ku thina tene muno akora rocine tene ngari ciarite raini na the best thing ungika no create a recreation center na hau andu mauma kwambata Kirima ri magathie handu makahorera. You get it ati ni muguthie handu muikare the munywe gacai mwike maundu manyu tondu kaingi mathia me groups na group mathiaga ni mendaga some level of privacy. Koguo no uthondeke recreation center ku ati andu mauma hiking maraikuruka magoka magathie ki no eke refreshing no mundu no refresh mundu no refresh no thie wone handu ngithamba tondu kwambata Kirima ti theru no ginya you sweat a lot. Koguo ni urafatara handu ngika refreshment. Number 2 ona ni urafatara handu
andu mangita mucii actually hau no nyende tusisitize muno tondu ungirora uria kurathie gukurite migunda ni rathie igite goro mweno wa Nairobi kugo the next best destination ungita mucii kana handu ungiaka mucii na handu harakura ni Kirimambogo. Number 2 ungirora development iria iroka Kirimambogo ni nyingi muno tondu safari ya kuma Donyo Sabu kuthie all the way to Tala na ni thia ikaumira haria Komarok fareo ni irekirwo rami na phase 5 mita 100 peke yake kuma fareo ni kuga ati fareo yekirwo rami ugukorwo mita 100 kuma kuma haria rami iri na thaici niho no guo tungihota gutap opportunity yo tondu ni tugaga uhoro wa affordability na he mundu anje nyambe njokere na mbeo na baturikanie na baba na haria mukoragwo muno tondu andu ni mendete kumenya mwina office. Yes. Namba itu ni 0717 520 520 na twi haria Spamall na itana thii na mbere ni ngukwira umuthi twina site visit kuma thaa 5 uguo mundu ungienda guthii ona umuthi tondu phase 5 ina broti nyanya iri itigarite na tondu already kwina andu overflow ya phase 4 phase 4 mai kwa ingiha twarikania na uri turathie phase 5 ni tiganite muraihu kuma haria phase 4 na phase 5 ni hatiganite actually ni handu ha distance ya mita 300 kwa no kundu kumwe no kundu kumwe tondu phase 4 kuingirira ta haha phase 5 uthoge mbere mita 300 wingire wega wa phase 5 ni ati distance ya kuma farerere kirorami uthie haria mugunda uri ni mita 100 uguo woyo ni matatu tuge woyo Donyo Sabu town urigagwo hau rami-ini ugatembea handu ha mita 100 mita 100 no rakena ni handu ngiki igana rikinya tareka njuri atiriri uhoro wa kundu guku itagwo Kirimambogo ri unique characteristics cia ku ni iriku? One, the weather riera ria ku riera ria ku ni very friendly ungithie ku ona uthie riua ri haha iguru wiguaga riera bado ni riega fiu ona gwakanite riua gutiri no rugari ucio muingi. Number 2 ni kundu kwina andu very friendly ni kundu kwetagwo cosmopolitan tondu kwina kiria kwina kabila ciothe na ni kundu very ninge mugunda waku ni mwaraganu wega ti kundu kwina irima ati no nginya wake nyumba kana ukiuma nyumba ni ungigaragara hanini no ikuruka ni kundu kwaraganu wega muno na ni kundu joy andu ni maraka micii actually na makete micii mingi muno ungirora nyumba iria irakwo kuu ni state of the art tondu waki kuu wina raithi uguo ucio ni undu ungi kwenda Kwale kwina Muthanga uguo gwaka kuu gukorwo kwina raithi muno nikio rakora andu maraka nyumba cia mahiga amwe magaka mashoneta amwe bungalows njega muno so ni bururi umwe njui ni urathii ukurite wega muno. Hekiria mundu rakirugwa keyuria hindira wecire hondu wa kuruta Kirimambogo ri wakuona na maitho ma rucio rwakwo ruhana atia ndaigirira kuu ri growth yako ikora ihana atia rucio rwakwo ri hekitu tutari return on investment na mundu ni aroraga ni ndaiga ciringi yakwa hau ndaigithia niki one juga mundu waigithia ni ugia kindu gitagwo financial discipline ne kuga ndathi ndariha 150 ndaigithia abroad o mweri ndi afataro kigena kiigana ona undu ucio ni ugukipaga on your toes ukimenyaga hena kindu ndirarihira handu. Number 2 riria waigithia Kirimambogo future yaku ni ati ni kurathie gugatuika estate irathie igite ina special way ni undu wa nyumba iria iraku no wende guthie handu your neighbors ni ti andu muregianaga kana ti kundu guka ningi wa kahaha wakirirwo nyumba ndaihu hau flat andu monage gwaku ugithinja kaburi haria andu no marona koguo ni kundu kurathi kwigite level yaku ati andu maraka nyumba state of the art nyumba cia guikara na gwakura oguo kurathi gukurite hau cia iti kugurika in the near future na ni ukanjira by December ni kurathi thai kugite competition na demand koguo hau cia very soon citikugurika. Namba itu ni 0717 520 he mundu aikira kanjia na mbeo micokere tondu ni ndona ndira ni uramiuga na ihenya ta mige kahora 0717 520 na ni makaga atiriri kwi mundu tageta gociuga ciothe hamwe akuga taruni no jigire 0717 520 yes okay ugiga 52 no gige 520 kana tukimiuga na kifugo mugwanja emwe mugwanja yes ithano
2 kibugu 5 2 kibugu. Haya, wajira mwina miaka 10 ya experience ya wendia wa migunda. No ni horo wa bata muno tondu experience ni yathomithagia mundu maundu. Wonete habits yake ni hana atia gwakinya ni horo wa migunda na kiria marenda. Actually Kenyans ni makoro me very receptive. Ko receptive ne kuga ne mayuketi horo wa kugia ngundu muno. Na hareo kuigithia ku ugakora rimwe ni marathi magakorana na andu makamahingisha. Na twita kambuni kiria twikite tutwana wa mugunda ni twika research muno tondu demand yo Kenyans makoragwo nao na uria merede kuigithia migunda-ini ni tumaga makaheneka rimwe mundu rimwe aka invest atekumenya ni kwara invest na riguo ni njira mundu wa mbere ukienda kuigithia mugunda na ithui aba uke tuikare tumenye ni kiurenda. Number 2 ni tugutwara site wambe wone mugunda ucio uri ohana. Toma hau documentation shito shikoragwo step by step. Ona ugika initial deposit no nginya wambe uheo offer letter. Wakiria kwandikire sale agreement within 3 days. Then after that no nginya uheo receipt after every payment wa make na ekonania breakdown. And finally warikia kuriho uguo woka wekira deposit ukawatiga waihuria transfer and consent forms. Tugatigwo within 30 to 60 days taito icio cigakorwo ciumite. Koguo Kenyans ni makoragwo na very positive approach he kugura migunda na ugakora ni manyitago ni mayukagio undu ucio muno. Actually twafundithio undu ucio ni horo wa covid gukorwo ati o mundu endaga handu tweragwo mutika interact. Koguo ni mundu ni ethaga handu angihingira. So post covid analysis irona ni riu andu ni maregwatira handu ungithi wake kamucie weikarie. Koguo that is the direction I think most Kenyans marathi kuona ati no ende handu ungita haku hati undu kenagia mundu ta kindu reta giaku. He mundu anjurie difference ya kindu giakwa na gitu ni riku ni nene tatutaririe no ni difference nene muno. Yes tondu kindu giakwa no huthire uria ndirenda. Thimu ino yakwa ingienda kumihoria ri no ndimihorie na njuge ndirenda uhoro wa thimu. No thimu itu iria tuge riu iria tuhuthagira ya wira iyo ni itu kindu gitu no nginya twambe tuiguithanirie nie na njoroge kindu giki ni gitu gikuhuthika atia gigutelefona njire hana atia. So ni wega muno kugia na kindu kana handu ungita haku muturire-ini. Atiregurie mundu gitwa Moses Kiaria wa Faidika Real Estate CEO. Wena kindu kingi wena kio kana no mwena wa kundu gwitwo Kirima Mbogo hi wena indo? Okay, Kirima Mbogo ni kutukoretwo to focusite muno na tuthia site visit daily, especially weekdays tuthiaga o thaa ithatu daily ugakorwo office by thaa ithatu nigetha tugagutwarana tugacoka. Now tuma Kirima Mbogo tuthiite kundu gwitagwo Malindi. Okay. Yes. Malindi handu hetagwo atia? Malindi handu hetagwo Marereni. Fareo nene kuma Malindi guthie Lamu na tuthiite Malindi tondu ona kuone turona opportunity negwirie kindu gitagwo return on investment. Na Malindi eke mwe turamahe na 399. Iyo ni ekangima. Na ungirora the only gazette notice they atumirwo ni one of our clients ugurite ku arajira airport yo nira atwika expanded ina Malindi. Yes, Malindi International Airport. Na riu aranjiraga turore kana twi in the list ya compensation ya andu aria mareko ni undu wa migunda yo nigetha airport itwike expanded. Na makatariye makauga iratwika expanded ni undu wa maundu meri. One, tourism, especially local tourism ni igihite muno. Number 2, Malindi agakorwo ni irakura na rate imwe nene muno. So to boost that ugakora airport ya Malindi ni iratwika expanded. Washoko gakora kwina industrialization nene muno ira happen kundu ku na ni kundu kwina ria rimwe riega muno. Tondu Malindi ungicompare na Mombasa, Malindi ria ria kuria bit friendly na ni kundu kwi mbura nyingi muno. Therefore Malindi nikio tuthiete ku na mugunda witu wi kilomita 2 kuma Ramini. Ungitwiria plan iria iho ya gwaka ya guthondeka bare ya kuma Malindi guthie Lamu. Haria Marereni ni harekirwo kindu gitagwo way bridge. Way bridge ne kuga ati handu hau riu bara ya Ramio ni hagukorwo na economic activities nyingi muno. Koguo mundu within the radius ya 2 kilometers egukorwo ta mundu in the very prime point. Na mugunda ucio witu ni to create kuma hau Ramini ri hau Marereni ri tondu ndona Marereni hari ri wiha
wauma Marereni ri hega town ke hau mbere getagwo Msumarini ni maritwa ma Githwerie we hau Msumarini ri ukuingira on the left waingira on the left only 2 kilometers ukorwo wi mugunda-ini na actually ku broti itigarite ni broti actually ni ithano only 5 blocks ni itigarite ku na cio redia one paika yes okurana urona mundu agurite eka ni what is the thinking behind mweta Faidika murona handu akwendia kuota kana ithire kana nuthure mukendia eka why handu ha kwenderia mugunda 50 by 100 Malindi ni imagine ukihaimba ndege uthi wonega 50 by 100 na the best thing ya Malindi turahe andu eke mwe ni kuga ati no eke some economic activities mugunda-ini waku actually he mundu aje arenda arime mburi mugunda-ini ucio actually in the process ya ku drill borehole in one of our project tondu ni arenda kurima mburi cia nyama kwa ni kuga ni kuhota ku supply Mombasa na coastal region na nyama na also you can do some very nice agribusiness no urime indo horticulture ta nyanya firifiri indo icio ciothe ndori ko jaga firifiri ga scan ni karoro muno gakoragwo gakora ku getagwo kanugo ndakorire ko kau gakuraga ku wega muno na ni kanyamu kena demand muno tondu ku ni ukoraga andu aria me coastal region ni mari ya firifiri muno so you can do a lot of economic activities there na mugunda ucio no ikare handu ugae urenda ugae maita mana kana brot ciaku mugwanja riria wagia na nindo kanita kamoke ukendia so ni eroka eke mwe twendia na 399 this 399 only iyo ni discounted price na brot uka deposit 150 balance ukariha na mieri 3 ugera kundwara ngone mugunda wa eke no haha wajira to Msumarini yes guguthia atia tugukubukira flight tuthie JKA rucini by thaa 1 by thaa 1 na 45 tugukorwo Malindi tondu ndege iteka dakika 45 tume hau tuthie site kana wenda ku have breakfast hau Malindi town tuthie site by thaa 7 tugakorwo tucokete tugathie tuka have lunch and then tuka have some fun ugathie beach you can do boat riding ugakuo ni boat ku ukerorera magegania by hwaini 5 ningi tugacoka airport o hau Malindi ni handu actually ungithie maguru kuma Malindi town ugacoka airport by the time we gwaku kiria dinner so it's a very seamless process ni undu tungika na muthenya umwe no wagura less than that mundu urenda guthie na SGR kwina andu menda the SGR experience we also do the same no prefer kaba guthie na ndege ukoya muthenya uyu ati urauma Saturday rucini andu makarigwo kuria wathi matina kuona ukiuma magukuona hwaini ukiingira wamera uma Malindi bagakwira asha but that is how kogo eka ni okundwara na ndege no nuthu eka okundwara na SGR nuthu eka go to na SGR tugathie Friday hwaini tukona mugunda Saturday tugacoka Saturday hwaini uguo tuli kinya Nairobi Sunday rucini uguo korwo muhunjia ri Sunday uguka uthie withambe uthie huji yes very good ha ni kurikiria turarikiria no tuthiete wega Faidika wajira miaka ikiti menini mukoragwo ha to Spa Mall second floor S07 na Spa Mall Thika Road kwena andu meciragia Mombasa Road Spa Mall ni Thika Road haria utanakinya wahituka Ruiru town between Ruiru na Kibore Spa Mall hau on the left on your way to Thika na project citu ciothe ni tutwaraga andu Kirimambogo tuthiaga daily every day uge ni ndenda guthikire Mambogo tugagutwara namba itu ni 0717 520 0717 520 kwena andu me office acio ni me ku receive na mbe otha ici mundu wakora turikitie kwa uhoro wa Kirimambogo na no ende gucokererwo Kirimambogo kurathie tena kuraima mbia cigana na kwiha thank you Kirimambogo twendia only 375,000 ngiri magana matatu ma 75 woka wari ha cash na citigarite broti nyanya phase 5 na ne jirige na nege kiro beacon uguo rathi ukarugama haria beacon ya kwiri number 2 wari ha na installments ukari ha 395 na ukariha 150 balance ukariha na mieri 3 na no nyende kwariria andu metagwo chamas oko mwina kiama ya thuri ya tumia kana gurufu fulani acio ni tumahe special consideration mugoka tuka discuss na inywe tukamuhe ginya ciama cia nduthi tariu kwina andu aingi muno nduthi maigithitie na Kirimambogo tondu ni kundu kwega mwina kiama kianyu kia nduthi mugoka mukoga murenda gwikuria na broti imwe igire tukamahe good payment plan yes haya heno ndugi ndacoka ndona uhoro wigie wajira
kuria riu ne kiria kirima mbogo gutuika ni tuikite a tourist attraction ta uria kwa tuikire Naivasha, Masai Mara na riu Malindi kujiraga. No thinking behind ya gutuma muikruke muno cio akiri mambogo. The thinking behind number one, go take opportunity jugaga uga grab opportunity riria kwero thikanira tuika smart city ri ni gwakora na technology, ni gwakora na population, job creation, andu acio makiuma mawira marenda kuma micii kwao. Koguo nikio tuthiite ku tondu that is where we are going. Ati wina kamucii gaku koguo na ongia kanyumba gaku ga ukomborithia in the next 3-5 years kanyumba kau gatikwa gake returns, gatikwa returns. Haya he kindu kigidona ki wajira mundu aingagirira ha uraingirira hale ndonyo sabu kwenda batenda gutwaro ni nyumude dagu tware ikagaria kona no hure thimu onegere pinde tware ngeyonere mugundo ucio ona tari uradwara. Actually ona wenda gwitwara ri bora no aingirira hau ndonyo sabu uthie ndugutani handu uthia tu straight na nituheaga no tukuhe pin witware tondu kwina andu makiri na ngari ciona maybe mahinda maria moneka ringi hatiri mundu site mundu no etware nitumagira pin no matume namba-ini no matume WhatsApp especially andu a diaspora tondu tatha ici ni njui ni metoro no matume WhatsApp na magatukinyira o namba-ini yo na tugaguikiria pin ugathio mugunda-ini na he mundu njirire ngugeithie witagwo Frashia aguthikagirie Canada. Canada. Okay. Although nerega cruise fafa wa guthikagwo muthi no ajira make sure no ageithia Njoroge. Koguo ni matuthikagiria muno andu aria me diaspora no matwandikire na WhatsApp, no matu follow up on social media, Facebook, to Instagram, to Twitter. Koguo othe twikuo ginya TikTok twikuo kindu tuteka no ku dance muno but twi kia handles in our socials na no tukinyire through our socials. Hena kiuri kingidona gikiurio ni andu na gikini kiuria andu aria menda gukorwo me ikundi andu bakoma meyunganite me ikundi andu menda kuigithia me as a group acio no mumaroraga atia. Actually ndakonda uga atiriri andu aria mena ikundi ri ni tumanyitaga na njira ya atiriri they come to the negotiation table maoka magatwira atiriri tungienda tuwe mugunda broti 5 turihe unanona tukamera tukaiguana tondu nie ni nyenda muno especially ikundi iria cireukiriria tariu mama bogas ni makona ikundi cia makauga atiriri ni twenda tugure ka froti tukiendagie. Some of these millionaires wonaga mabirie na ga froti gak na mabirie na group koguo ikundi ni tumaheaga very special discount no muke mwita gikundi muge twitaga ona turenda kuigithia Kirima Mbogo ka turenda kuigithia Malindi tukamahe very good discounts. Koguo ikundi ni tumarora na ritho ria discount muno. Andu cio me diaspora na ogitagira atia mbeca cio tondu diaspora ni makoragwo mena guoya. Actually one andu a diaspora kiria twikaga ri documentation to make sure ni cia makinyira in physical form tariu woya title ri tukaminegera DHL within 14 days kwa gukinyiire okorwo ni correspondence twina all social correspondence whereby at mundu no atukinyie na WhatsApp tani most of the diaspora people ni dira now direct one on one nigetha makamenya from the horse's mouth magatiga gukorwo na a lot of handles to jump. Koguo riria andu a diaspora me interested na idui ni twika kindu gitagwo very personalized correspondence ati mundu ucio agiuka ni nie as the CEO ndiradiri nake direct then tukamahe a very nice payment platform kweria tumeraga ndugatumire mundu mbeca tuma direct he kambuni nigetha no wike kindu gitagwo money trail ati no uhote gufuata mbeca ciaku iria wekirire faidika. Haya na wacoka wanjira atiriri ino thika uguo thikera tika smart city ni gukorwo na andu mari fatara gwa gukoma na gwa kuigithia na andu angi matiendete town thiini mendete outskirts. Ona weta ta imagine tariu umage haha na gwaku ni haha mundu endaga guikara away from home there is what we call private life. Ungenda handu ungigia na ka private life kega handu ungithi wake wikarage na hau thie Kirima Mbogo ku ni kuo mucii uria njui thai ciwe hakwina Nairobi kundu ungithi uhorere. Na kurachika goko na spillover taru kurachika turamuna mara gatheti hana kamau ati Thika City smart city na dogiri magana mugwanja and the population is expected to go balloon up to 1 million. Yes you can now imagine hena ado excess giri magana matatu from 700,000 to 1 million acio ni ado giri magana matatu. Ugiroa expansion ya Thika ndirathie mwena wa Kabati tondu already kuu ni gukurite urore ndirocoka mwena wa Nairobi tondu kuu nakuo kugite goro so uguo route ire irathie kurite ni mwena wake wa Garissa Road
na Garissa Road nikuo kwina migunda ĩrĩa affordable na migunda ĩrĩa ĩmĩikaru wega koguo spillover ĩyo ya 300,000 ri ona Kirimambogo tutingimahunia nikio rona andu aingi mathiete magathi kundu gwitagwo Kithioko so Kirimambogo nikuo kuramba kuthi kuihorereire guthie Gorifa guthie uguo Matu uguo. Haya nikurikia turarikita dirikania wega watwenderia ku na namba yanyu ya thimu na mukoragwo ha. Thank you very much. Getirihani ati twari horo wa Kirimambogo to capture opportunity ya thika gutwika ni irathie kurite na farewe gekirwo ndukari jio ya Garissa Road uguo twenda gu capture opportunity yo na ntuthia site daily for every day at 9 na Malindi also ne twaririria kututwaraga andu na ndege tukakuhe ikemwe na 399 ukareha 150 balance na 3 months. Kirimambogo kahe tugakuhe na 375 iyo niyo offer ĩrĩa iho tukirehe ucio ngi gukorwo na bei tofauti tondu migunda ona ku ni rathi ya batirite. Namba itu ni 0717 520 na no tukinyire haria Spar Mall second floor S07 Spar Mall haria Kibo wahituka Roiro au Kibo Town. Asante. Thank you muno mundu gutwa Moses Kiaria ni ndwa gwitikira guka. Moses Kiaria ni CEO wa company ya Faidika Real Estate na tukwa uma umemerekia murihire tukenderio migunda mwena cio wa Kirimambogo na mwena wa Malindi. Thaa ici ndenda gwita Kamau Akang'ethe o haha nigetha maranirie na muthuri gwitwo Johnson Kihara wa Macharia. Johnson Kihara wa Macharia niwe urugamirire arimi anini a makadamia na gwitu Kiambu kuria kino twitaga gadania nguta macitaga nguta ndacugire kumenya kuria Nyeri macitaga ngimbo kuri magisita gadania ndi kwanyu mucitaga atia makadamia mwetaga atia no Kamau Akang'ethe maranirie na muikariri gitu wa aria arimi anini a uhoro cio wa makadamia witagwo Johnson Kihara wa Macharia tibia wega.